bathi wena ufike endlini waphula umnyango wangena wathatha impahla zakhe wasifaka refresh lo wena refresh lo yeah sta kwata askis uska kwata ngena muveni kamdeni ngena muveni but I'm Mirna Philani mina. And from their nation, from na Shiluva wash Philani aka Facebook, Mangbiwa, nega TikTok go. Okay. Thank you guys for watching. I go on the mark, but then go on a disappointment. Okay, guys, like last week I made an announcement about an artist. An artist. So we are disappointed, let me say that, because last when I made that announcement, people, you will have learned people Philani this, Philani that. Yes, people do talk, but Karumani, they don't even know what we go through. I have organizing the gigs as manager. Because sunganya loko ubu manager, sunganya was over beyond, so sunga report of manager. So guys, I'm disappointed because after an announcement, okay, njela leyo loko mi voni ni khata network and receive a call yo huma aka buti wa papa Rhulani. Loko mi voni khata and receive a call yo huma aka buti wa papa Rhulani. He was telling me, Kuri, no, you rather just leave it like that, because if you don't want it, there's nothing that we can do. Yes, makako na lewa. As we are speaking now, man won samina mchela. Na jibela ni le shia shikona la. Eshilo umeza jibela lo ajo. Umeza Toulouse baruwa wanaga. Chucha Toulouse kala mzala baruwa. So guys, eleja jibela majmora elishani jibela elishani nishuni shikona I ready for kuba mina ni bangwana why you there's things leswi hi nga swi plan leswi hi fanele ku swi hetisisa sweswi. Then mina, my duty was to make sure the guy aba right. And disappointed because okay, this is what happened. I know I was not supposed to tell you, but then guys, mchini lo wal nung hlamsete di gigs eti nga ta va kona, nung hlamsete hi nkarhi. By what time a ku ri karhi munhu xiluva loko kona namuntlha loko ni u ni vutsaka tshama karhi munhu loko ni box ka nampundzu. Yeah, in the morning 10 o'clock I talked to Shiluva nung hlamseta ku this is what going to happen. She was ready. I was also ready because now both of them were hlamseteni. I'll take him to the gig, then they'll pay this money, then so Papa Rhulani ibe asungula ku rilela mali ya ku ve la dzwala la dzwala. Then I took my money nung sendela, and then I go la ku hakela rent, and I knew he was lying because he wanted to drink. So man has to why Philani wa manager Papa Rhulani ke anita wang manage. That guy is a brother, guys.
ila kupfunwa hi mina, ila kupfunwa hi n'wina. You need my help and I won't be selfish. Whether you can talk this and that, Papa Rhulani, this one, maswona I ready to get chineni. This is what happened. I called him. Ngifuna ukufika 6 nyamuhla. Phone uma 10, phone uma 12, phone uma 3, phone uma 4. The last time I talked to him, anokini. And nampunzi uma 1 2. Amsetsha kudaka ngofu. Lokuseka boma 4 anokini. Na phone aka phone za ku bus 6. So bus 6 mfona na girlfriend yakho. Hey, kumelela nikulave nga that man because I have to take you early fika la to kota kubona the picture sessions nyana. Abona na defense. At least I think her life bla. So she said she's knocking, she fika she knocking. If I gigin by million and she knocking. So this Jerago kids fine. Mfona shluba kundandang teka bara. I go then teka shluba in line. Call him. The guy bla say to Eileen. Then okay, it's fine. Nikupzeli kusukusela na tolo scotch. Don't drink. Unga no ifa yatira. Utabe unotho dakwa ngofu loko etirini. Rhulani apfumelela ku ya nakutwa ya. Don't put this. So nuku akuna ximini nga ta xi endla guys. Nekuzameni ka ku damani tigigi ni ikumeni maranga la ku cina. Sweswo na ngifonela sweswo. Ngifonela ngami kwala kambe. Mfulele ngofu Rhulani. Veruleka maputo. Tanteka maputo. Njani ka ifa ya ku tirheni? Ni ngifonele yini? Loko a khoma foni ku unga humi kwala ndlwini, a ri na girlfriend endlwini. Unga humi, ni le ku tena xiluva hi ta mteka. Hi ya famba ya cina. I teka mali ya wena hi mfumo. Phela hi mina ni lava ku lata. Ni n'wi heleketa a ya cina ni teka mali ni n'wi nyika. Ya yena loko. Yo. Akolo chumu the guy ni n'wi byele ku u nga fambi. Avnyenga famba ya maputo ka taveni n'wana kwala Thembisa ni ku tiva ni n'wi byele ku namutsesi n'hweti herile Thembisa lava yi tivaka loko u nghena hi le wini ku mo nghena hi kweni yi na xiphitiphiti ngopfu va ta hi chayisa yi na traffic ngopfu u nga yi le kule ene webe Papa Rhulani tshama kusuhi na freeway just magoza manyana ma 15 u le ka freeway leya Papa Rhulani i ya Pitori freeway ya jiki zo connecta Pretoria. So Fambina le xiluva, we try to call him, anga come the phone after a coma. Philani talam nanteka le maputo and attitude la endlaku. Hi la nga yi endla last week loko a performa flop. Hi la nga yi endla loko hi performa ka tigigi kwato. U la ku landiwa la nga ku va ta nteka. Kumbe mo me ya cina n'wina, mi nge byeli nchumu. Ku dumi mina, ku duma n'wina. That's why loko ri munhu nkarhi wun'wana wa karhala. Na mina munhu, I love the guy. Papa Rhulani n'wi rhandza swinene. Papa Rhulani n'wi rhandza. There's a tavern called Maputo. Last time I had to make a statement. Xa Capitec, ni printer out statement. Ni kuma ku he swiped, u swipe byala byo fika uma 3,000 a Maputo. And you nge dawo ku 3,000 and for a day never. Because la kuna ti whiskey pen. And kuna ti plata. So but then Papa Rhulani u control vangana sweswi vanhu wena ni twa phone ka xiluva loko xiluva xi sa phone ka loudspeaker xi n'wi fonela na yi twa genge nga ku la nga tshame ku loko bulabulweni ku vulavula hi maboko a ni swi tivi mani maboko ku vulavula timhaka ta ku ti yena a ku lavako ti a ku lavako se na swi vona ku mina loko van'wani va ku Philani n'wi pfuni misa luya yes na n'wi pfuna mara a nga swi lava a nga pfunekeni gigi leyi leyi lavaka ya kuma mali a nga swi lava. And I have no choice. I had no choice. I have to take the money living I humesa ni va tlherisela. A ku na ndlela nga ta endla. This is a failed and a cancelled gig. Ni postile aka page ku Papa Rhulani ta va karhi a cheka a cina Pitori. There's other gigs atako. But then matikhomelo ma yena a ma lavi mini ma cinca. Ma lava na yena n'winyi a swi ta ku ni le ku cinciweni. Ma lava na yena n'winyi. Okay. Ni lava ku fikelela yini because phela hina lava ku cina n'winyi wa nghoma nga swi lavi hi mina xiluva lava ku hi tsakisa vanhu mara Papa Rhulani loyi fa ku tsakisa vanhu yena a nga swi lavi ni yinga live ya hi page ya yena ni hlamuseta n'wi nga kusuhi na Papa Rhulani n'wi byeleni ata kala ka yena ha famba
each and every gig na le kana but wa yena mtlhaban jele sho ku ri wa tsunduka manager we khale kha ngule sembele a ngu landana la a ngu landana se mina every time guys since the manager ni fan famba nhlota tlambe ku fa ya perform I been fair so tara mtavula ka gasa vele ku vulavula ka n'wina and mi ta nsola ku vele mvusolani vele so but I go through a lot with this young girl and this young girl she's talented Shiluba talented I vumelana na sweswo Shiluba I talented mina my duty so wanifuna papa Rhulani and la ngifuna ni resh a ngipfuneni van'wana va ri va ta ngipfuna swa mihleketo na yena the guy who obsessed into alcohol matekele ma yena mabyala ma too much bona ni ya giginya mutla anoka and obviously bona ngitlakula maybe ngwisandlweni we don't know what happened inokini munhu aloyo a tlharamuka loko a tlharamuka a tlhatlhela a famba ngumntu wa ku tembisa makutiva lava wini akwala va wini akufambeki and mina a ni ku tima putu mi ni le ka ko va ni interest ko ni ku tipa because mina ni munhu wa tigig I was asking Shuluba let's take a try hi famba ya kweli papa Rhulani nga na WhatsApp u ta hi sendela njani location hambo maputu hi senda location gezi fambeni a hele ku wine na network a ku na gezi le ngako so bad loko mi tshamini mi vulavula mu ku hey Philani wena it endla yini mi fa mi swi langutisa leswi hlanganaka na swona papa Rhulani fa performance sweswo ma yimeleli yena gigini and sorry to announce this go kumbe xilo ya ata cover mara xilo ata cover nazama nande nazama ni xisa lexi na xi rhandza kam xilo wa swi tiva na wena kambe xi tshama ka xi endla yini but I cover up because he's a brother ni n'wi lwa papa Rhulani which is and we said one like you hlangana vanhu va right so he took advantage of that one or yini ni landeni xilo ufonele kona let us try to call him we shall speak matana kondelela se loko mani ka vulavula a va swi twisisi ha va twa van'wanyani va na matlotlotlotlo papa Rhulani ta n'wi manager yena tisa phone maitwa eliwani ya rila maitwa mos papa Rhulani le anga khomi phone and the fire chain you have reached the mailbox of 0 voicemail 4 7 motle izamana kambe papa Rhulani se gaza vulavula no vulavula azama hina hi lava na ti professions tanani mi ta yi ta pfuna papa Rhulani leswi a swa ha ri normal leswi na boti ni vulavula na vo ni fone simala na boti ni vulavula na vo wage Philani a ti tlelele mona mani cause i nge fosteli munhu ku a kuma mali ya kha ku nga lava mali a cina ya kha nga lavi ku cina hi mhaka ya vanghana ve le tembisa guys sweswiwani a nga hala alaja vera vangu lava yes coach bona kam ni ku byeli ku ya ku cineni nyamutlha ni ku hlamuseta nkasi ni ta endleni maputu ka ni nga ku tivi mina bona u dakwi njhani ka mutini bona ni ku byeli ku nga ni byale scotch a ni ku byelangi na didn't drop a phone a na ha swi tivi ku ni ta ku yini a na ha swi tivi ku ni ta ku yini xi ni dropeli phone a na swi tivi fona kambe xilo so la ku zama ku ni mi twisa swin'wana leswi a mi nga swi tivi mata xi karhelo xi le maputu xi ni drope phone ni ta endla yini I try my best guys ni la ta ku mi swi vona n'wina hi leyi mayitwa ya rila mayitwa escoch anu le maputu a ni ku tivi maputu mina ni ku hlamuseti ku ya cina Pitori why i fambe ndlwini ke
why if I'm endlwini a ni tonga famba endlwini tana hi famba ya cina Pitori na escort vanhu va lavele ku endleni ka mali leyi na hofa va ri ku yi endleni and after that a nga ku mchumu ni twa tana hi famba click drop a phone yo hi lo mana Steve nande va le ku swoneni va la machangani va yo nhwi Philani ho ngetelela Philani ho hlanya because of guys na storm rhandza ku vulavula no ku munhu a fini mi twa no dlaya yini mi nga tivi swa postmortem but then na swi tiva ku you guys talk too much so very man game soli manager mazama ni ku zameni very fambani mi atlela se Maputo xi fambe na mani ende Maputo ka no ku tiva ni byele ni fanke na chongola na ndhawu leyi kwa ni n'wihloti twanana wa swi tiva ku hi ku le kwihi na n'wi fonela mina why i nga ti andlwini ya wena cause phela net i tshama freeway hi n'wi yimela ndlwini hi kota ku famba ya Pitori hi xilo va fona ro hetelela kam fona ro hetelela nge Maputo hi la Ivory Swazini wa ku tiva a nga ni ku tivi phela ende a nga na location munhu wa kona a nga na WhatsApp a nga na chumu ni le Papa Rhulani ma yivo escort bon hlonipha ntirho wa wena kambe ni ku byeli ku yini mara u endleni Maputo wena u nga rambangi Maputo no problem ya yini just drop yeah it's fine no problem yo then you guys can come here and say wena Philani u tindla wena guys na n'wi rhandza Papa Rhulani leswi nga swi rhuketela mhana mina vulavula swo tala ka vulavula hi mhaka vanghana namuntlha the very same friends they hook him because of they got paid it's month end I sent boto wa Papa Rhulani mali nyamuntlha yele mali ya Papa Rhulani ni va vutisa mu nyike mali munhu va ka va se n'wi nyika na peni mara i dakwa yini hi mali ya vanghana why guys xilo ina endla loko sweswo u tlheriseli kwihi eka wena kumbe ni vuyisana na ti-proof because mani a ri na xi nga ta xi vula vona i vusiku a ni byala mina guys I don't drink and I don't smoke but ni manager ni driver ni le movheni sweswi I have to drive michini wa mina ni driver na ntlambi ya mina Papa Rhulani va va cina hi kuma mali mara vile ku swi laveni michini loyi u ready xibelani lexi xi koho mara hava artist loko ni va Papa Rhulani a swi ta antswa i call vona xo sungula u ya endla ni Maputo ka hi nga cini Maputo a hi rhambanga Maputo hi vulavule kahle ni ku forget prepared mbala mpahla ya so i teka xinika lexa xa so hi endla so na so mina ni ta va ni mbale so loko mi ni voni mbale so a ni ta ni ya mechela Papa Rhulani but ni ta swendlisa ku yini loko mo swi vona eka xiluva nga ri hi mechini ya ri kepisana nga ku yelo nyana at least hi va vanhu va yi one va ri Philani famba Maputo ka Maputo khona nga ku tivi moseni vanhu miseni ya Maputo khona nga ku tivi ni ya Maputo ni endlani mina ni ya Maputo ni endlani ni ku tivini ku tiva ndhawu leyo va ri yini lani komentela yi rini va swi vone hi voxe machangana la nga ta kha vulavula u to va na xitiyahlana he Philani Papa Rhulani a nga ringani na wena hi mihleketo pfuna that guy u nga heli mbilu loko u vona u ri na gigi endla ku ri Papa Rhulani u vona yena 3 days before gigi hi ku that wena 100 wa n'wi tiva ku ri u rhandza byala mara ni nga controla byala guys ku a nga ni byele phe mi tshama Joni mina hala Soweto hi tshama Thembisa le Joni yi Thembisa so mara loko se ni ya rindza Papa Rhulani hi lexiwani xiluva namuntlha i weekend and I believe ku ri xi na boyfriend I believe ku ri na xo xi na mali ku xi ta xi ya no xi tsaka na vanghana van'wana mara since ku wa swi tiva ku ri namuntlha manager va ni foneri va ku ha tirha she make sure good she prepare herself ka ku swi swi ta ku namuntlha ni ya ku tirheni Bye bye,
na mi twa mi ri famba Maputo ni ya Maputo kani nga ku tivi na n'wina mi ngo ni ya Maputo kani nga ku tivi pheme ni tshembisa ni tiva ni tshama tshembisa mi no fika ni teka papa Rhulani since a kha tshamela la patwini ni n'wi teka ni famba mi a ni tivi nchumu hi tshembisa mi lo tshama ni nghena ka patu rin'wanyana ve ri le wini ni famba 1 hour 30 minutes tlhe ni vuya 1 hour 30 minutes hi traffic and a ku ri month end kha ni landza yena kun'wana ku halava ku ve ri i ye kwini so na nyamuntlha ni fanele tlhela tshama 1 hour 30 minutes and 1 hour 30 minutes komba ku ni hema Maputo hi 1 navusiku the traffic leyi nga layani va ri yena ema Really? Alright, yes, I'm watching you for live here, Philani. No, sena kunika direction you Maputo. Na Rhulani ngakona so ngibona ngari ngihlamuleni video call please. Phela lo yona u ri nyika direction yo laya. Maputo ta kufane kwi na kwa le ka ko ba. Ti move ti tele la. U ya fika rile famba ka hisereka u papa Rhulani I'm so papa Rhulani u papa Rhulani yeah fika la ngakona aku imani minya bi. Vai xaverisikisa ngana mina imani hitisa papa Rhulani mi ri van'wana ni nga humi ka yena van'wana huma ka yena the guy you need help guys u lava help ya mina na n'wina phela hambi u n'wi landza a nga tlhela fika jaku hayi fambani a ni swi lavi fambani n'wi laveli room Soweto ni lavi room ala Soweto a ala ku ri loko a pfuka nampundzu ta hlamulana mana ka nga tivi munhu hi ku leyi loko a pfuka nampundzu vanhu lava nga leni wa wa tiva ni swi zama call room yi kona even as I'm speaking now yi kona na room manager mina after live ani mo call va ri malo ekatekani wa ka mukasi ri manager mina after live ani kuma call mara after leswi ni nga ku swi voneni na sweswi se na swi twisisa ku ri u lo tikaralela na wena un'wana wa munhu guys papa Rhulani na n'wi rhandza a ni sweswo ni nge yimi himbili xi se xa ni lava xi fikelela xi na potential xa yimbelela okay I did talk to Salan producer tolo I did talk to Salan producer Tolweni I did talk to some producer even today man I'm trying to respond hi twananini Salan hetini ku remfo famba teka that guy mina ni I'm from Midrand from there we took him to studio we do this and this namhla Salan I tried him unfortunately anungkumanga phone and ku ya laya a ku ri ku hi n'wi yisa studio papa Rhulani yimbelela hi leswi nga swi vurisa swona swa ku tikeriwa ka wena kokwani wa chapu role ya vona and stuff u tsakisa vanhu sweswiwani loko hi vulavula nyana sweswi twa ku tibiya byela ku ya ni nge wi hambi mona nge u tawa ni nge wi Steven but don't give up on him ni mi sendela location now or near the place mi ta n'wi teka mara guys vonani se hi fanekele loko hi lava artist hi famba ya n'wi lava kwalaho hi n'wi teka hi tlhela hi famba ya gigini xilwa u rini wena hi n'wi landza a ni ku tivi mina ni Maputo wena hi famba u leti sweswona sweswo i Mthimbani la ni fonela guys sorry ku ri loko hi khatini Mthimbani was calling so hi xiluva endla njhani hi famba hi ya dawu because it's fine traffic wa chika le ni vula swona ku daku ngopfu phela wazophela swona i disaster la ku yi endla hi la ku riska ku hi n'wi landza Maputo mina I believe ku loko it's fine hi ngo fika hi vutisela ka hi famba ka hi vutisela hi fika a ku hanga swi lava hi fika u fika kusuka nyiphi vanghana va mina veri wena yini because ni tshama ka byela sweswo vanghana va mina veri vanghana lawa va n'wi nyiki nchumu na n'wi nyika nchumu se munhu a ya tlatlalatiwa ku yi thembisa no wa tsutsuma u ya huma kwi na nenge wun'we to quit gone futhi Philani swa fana hambi mi n'wi kuma u ta performa njhani a dakwini mi nga heti petrol hi leswi ni vula swona
ku swo fana hambi huwe fika hinkwenu dakwele rero ka nga ti preparanga phela mina ntirho wa mina ka papa Rhulani I must prepare him wa swi tiva na wetlheni ku xiluva endla yini xiluva u nga teki xikipa xa swo teka yini hi swo swi laveka ku loko hi ya vanhwini hi faneke hi ya hi pahle va nga ta hi vo hi yona hi ya hi pahlele exitejini i gere sweswo se munhu wa kona u tshama ka jikajika hi xikhindi xi xa nga ta tlhange xo grounding xiluva mani a swi tivi gel wa swi vo ku ni nge examini mani a swi tivi phela loko se ni yali a no va straight na mina ti fika ti ni tlatlala ta hi pama ni ri so ta vhika ni ku yini hi vavisekini sayidi hikwara ri tirhi hambi no ni na matimba u nga xi tlula xi se xa xidakwini naswona xi loko ni xi khoma na swivoko xo ni phusha ni ngo tlhela ni hela so that's why loko no loko no fika kwele wa ti ta ku ti njhani musi atixi ya wena ndala ya no ti wena mina no ti wena yo ku dumisa yo ti loko no tlhela ni ta sula la ha wena Philani we expose papa Rhulani what you go through mina wena girl no ku tsundzuxa swin'wanyana wa tsundzuka loko hi ya aka ti award leti hi nga ti luza ti award leti hi nga ti luza leti ta tsundzuka loko hi khandziya freeway ku u n'wi twi na ka rhukete njhani munghana wanene ya va nga rhambi ka swa vona wa byela wena manager wa byela va nga rhambi ka swa ta endlani xiluvo leti ti-fans ta hina leti ti-fans ta wena ti-fans ta papa Rhulani and mina le wa swi tiva na wena we have plans mina na wena ku ri swo boha ku ri I must make sure ku ri each and every month u va na mali leyi swi tiva ku u yi tirhelini and loko se hi tshama so wena yi nga ri ku tirheni yi nga ri ku cineni phela hi lo cina kan'we gig yaliya ya le Polokwane and sweswiwani obvious u na n'wana xi fa xi dya it's Good Friday we have gigs but we are not performing and what can I do I can't get yimbeleli mi mambi ni wa fika ni bayiza loko hi mi papa Rhulani ni nga tlhela ni boha hi vanhu a hi to hi fambi ni ta fika loko hi mi papa Rhulani because la gig leyi ya ka yona a yi na machangana matswana a yi na machangana gig leyi matswana mara va n'wi rhandzini da mani through this social media thing rito judge mara if ma swi tiva ku u ta mi karhata u tshikeni today leswi na boto va nga vula swo va ku manager tshikani damani mundzuku nampundzu u ta pfuka ku u kombela mali mi ta n'wi vutisa ku yi va kha yi huma kwihi because ni ta endla yini ni pfuneni mihleketo ni ta endla yini uzuri so hi te hi ta n'wi manager papa Rhulani loko u n'wi tekela lekere ya hi sweswo u nga tsakusa ku ni chingele papa Rhulani mara u kha swi vona ku he need helps swin'wanyani mi va mi vavisekila this is not my burden it's our burden it's a brother that need us to assist him for him to better his career for him to better his life in general so but then look munhu afika ku ya u tekele lekere come on guys mi nga create swo swi nga ri kona what I'm going through now swi fana no hleka munhu la nga feriwa okay hi vuleni ku ta fa u fini rifu arcade it might happen u hleka sweswi mindzuku swi va kwale ka wena it's life loko xiyimo xi ri so a swi ha tsakisi papa Rhulani wa lolohisa mara mi nga n'wi langwi xiluva wa tsundzuka a ni ku tsundzuxa tin'wana tiseni wa tsundzuka ni ku vutsiyo ni tlhela ni ku hlekisa yena wa tsundzuka ku hi ri ka siyandani loko a pfulete swi leswiya swa ti-triangle a hlomulete hambi swipalonani leswi hambi yiswo swi ri landi swo leya paloni i ti-vias leswiya u lava swona phela hambi u ya ka tigigeta to na ti-VIP na nyuma mi no tshama kona wa misbehavior so that's only ka VIP ya nini na swira mi nga le VIP leyi mi nga ndzhuka yi ri na byala byo tala liya le Teflop ni yangi no ventlela movie because na swi ta ku hambi no wena fika ni vunile loko u ta vanhu va n'wi tsakele va papa Rhulani na huma kwini ta ku voneni i ta teka vele voko hoxa ndzeni ka vele ra n'wana wa vanhu manager yo lundulundu kwalaho swi tlhela na matlhari ya kahle swi tlhela na matlhari ya kahle va ri bro u hi mi sendela location mi landa
swa fana ni daku ngopfu hambi ngulanda u ya hlapuka njani. That time I used to have grandpas here and data powder ni ti endla ti va for ti guma ni energy drink a ti hlapula byala fast but sweswani hi fahle xava ti Red Bull leta nga ta hlafika ku yini u nga nteli na swin'wini a mi byelangi a xilo va mina wa hlupheka wena mina wena ne hi fa ya xikolweni mina wena hi dyondza xikolo leswa tigigi leswi swa hluphekisa a dyondza xikolo vere hi mapheli a ya dava va nge ko if u ta pfumela ku vana wena mi ta vaya if wa kala u ta va nga swi lavi u ta va u try all your best you don't know ku u ta hlangana na xona kwale a nga ko le ku na majita mo tala na swi tiva no boya pa mani nga biwa le le nga byela ku ntshama ka ntshembisa xibakele ka nimisela xibakele wu fika ya ku hi ku londolondo ya tlela ku tlela ku le ka mapoto ku mndu na pondo mpfukani vambe ka pepa hungu va ku manager a tlele ku tlela se namuntlha n'wi tshikeni a nga ta mboyila be patient kam landa demand ngini msendela location mi ri landa ya xiluvo a hi twanani tshika swa vanhu vanhu va ri yini a ni mina wehe hi fanekele ku cina hi fanekele ku organize sweswo endla njhani swi ri so u ri yini wehe vulavula byeli i ndholo wa mina wena ku hi endla yini swi ri so hi zama ku n'wi landa ma ri daku ngopfu munhu i langusa bya hlaphuka nkarhi munhu byala pheka ri lwana daku a hi ri laha hi kha hi travel ka hi cina hi popo at least 4 hours le ka hi driver laha a kha energy drink a byi hlaphuka a pfa a tlela pfuka loko se hi fika Giyani a va sa right kusuka laha Thembisa ya Pitori a wu teki na 1 hour swi ta byi nga se endla nchumu byala nkarhi lowu le ku rhuketeliweni he Philani twana hambi Ramaphosa wa dyoha swithu hambi Ramaphosa wa dyoha swithu so we pfumela ku ri swin'wana u wrong ni wrong yini Scotch pfumela ku wrong ni wrong yini Scotch ni nga twi wena phela mina swin'wana se mina fana n'wi byela swo swi nga ri kahle pheda swa ku nkarhi wun'wana na loko u suka ya a tindhawu leti u nga ku u ta ku va ku manager ta mi ta tshamela ya ni nga yi na nyuma dya hoxa vele voko henhla ka anti ka vele nangusa tlhela kongani khandi alele ka wena so reka malamule dilano ni ba loko hi ku ani wasta musana ani ta fika buka no hluvo ta tlela room ya wena leyi papara la ta tlela la mina na buka kun'wana wasta ku nkarhi wun'wana kuma ku ani buka la kusuwana a ta gongondeleri buka ni xavele movha navusiku so a futa mi loko ni nga ri kona ne a ta ku tirhiseni matimba ku a ni tivi ku va ku a no swi hleketa since ku ri tshama nga ti vulavula ku ntsiki okay why xilo ni ko for xilo amcini wa yena ngihloniphise wa yena xa ha ri tsongo xitsongo kwihi xi na n'wana xi lexi futhi xi tiva swilo hinkwaswo lexiwani a le xilo hambi ko tiva swilo but then if I ku hlonipha pe onko if I ku hlonipha mina ni teka ku fana ni sana ma swi tiva na wena a hi swilo hinkwaswo swi vulavulaka la mahleka wena futhi loko ku ri hlambani hi tate because ni byi ku yindisa ni ya mina mara ka Scotch a swi tirhi sweswo xi tshiki na xi lava ulo mculo we mana swi tivi swilo mahleketi ku ni teke gogodlo ra mina ti pakela ni se na nhlamba ni preparing ku tlhela ni fika ni tlelela swi byala hi nga nwiku va ri ni xaveli movha yo se xihongi va ri hayi xihongi rangani un'wana ka yena bot plan please papa Rhulani na n'wi rhandza guys hi lava ku hi n'wi pfuna mina na n'wina na hinkwenu ku nga ri ku ni tatana ta fika ni mi byele swo biha papa Rhulani is a good person loko a nga nwangi a ni byala swi swo onhekini va ri Philani feel like we are soft ka papa Rhulani ta n'wi endla hi munhu nkulu papa Rhulani munhu wa 1991 loko no n'wi cinca papa Rhulani ni n'wi fostela ku a va munhu wa normal ku fana na yena ku ya na problem ya ku a nge hi papa Rhulani u ta va Rhulani comfort n'wayila leswi nga ta se mi nga n'wi tsaki so cause mi a think vanhu vo tala ka TikTok va tsakisa swo ka rhuketela xifaki yini leswi swi tsakisaka vanhu vo tala so vana swi tiva va ri bubu kasi se ku endleke yini bubu
lexi nga humelela lexi papa Rhulani hi fa hi cina pito u ri le Maputo a nga swi lavi a nga vulangi a nga swi lavi tanani mi ta ni teka le Maputo ni n'wi siyi ndlwini the very same thing that happened last week when we had to go to Polokwane ni huma ni ya phecha thayela a ni tekangi 15 minutes fambeni loko ni ya lava ni xi kuma xi ri kweve le Maputo no ni ya nghenisa kwini ya humisa kwini a ni swi tivi se loko ri hinkwenu we can help papa Rhulani ku nga ri hi ku hi pfuniwa hi mani but ri hinkwenu but hi manager landa damani please xilo va conclude hi sweswi ni se ni twana vongo phela kwela na swi tiva na camera ni nga ta fika ni xuta na event ya ni byeli ku u tirha yini ku tirha ku photo cellphone Nhlanu tu ri rini byela Philani ku ri Mastandi va gwavule yindlu va cheletela mpahla mati ya and ani mani fonela last month ku humesa ntlambi ya wena laha n'wi lavila bisisi ku ri endla profile ya jaratini swiswani vo swiswani se loko loyi a senda message a ku byela Philani ku Mastandi u gwavule laya u wrong ni Mastandi u cheta njhani mpahla ya munhu ani wele ku ri ku wa n'wi hlogola u endla notice u wrong ni Mastandi a n'wi fonele papa Rhulani n'wi byela ku vuya hala ndlwini ya wena va cheletele mpahla mati Mastandi and I'm trying to do phela rent yes a ni fane yi hakela mara ni stopini namuntlha because of lata twisa ku ya kwi papa Rhulani i loko no teka ti 2000 i ri lava 2000 ni ya n'wi hakela rent kwihi because a lava ku nwa byala na swi tiva hi manager chela mali mali yi ta chela mali a swi ta kota ku nwa byala ni ta famba yi lava ndhawu a nga le ku laveni ka ndhawu that's why guys ni kombela nga na room la nga na room la tivaka la nga na room ni kombela ku hi pfuna papa Rhulani ni kombela la nga na room sa phone la nga na room this guy ni fane n'wi susa hi once a ta tshama halawani yes coach va ri Mastandi tshovini le ka wena leyiwani wa ri byaleni wena va ri cheletele mpahla mati dakwini ngotwaki dakwini o drope phone yo dakwini a ni sa xitwa xidakwiso xisa lexi xilo va dakwini damani na swi tivi Mastandi wrong and mi vhele a nga ni sendela na message ni swi voni ku kwatile vhele a ku ri come and take your brother yes twana escoach ni ri Mastandi va tshove yindlu ya wena va cheletela mpahla ya wena mati sweswi ni kuma message ka girlfriend ya wena wa nitwa Mastandi wa wena va tshove yindlu va cheletela mati ka mpahla ya wena vuya tsutsuma i ta hi famba ya langutisa ku humelela yini ka tshika swa byala ka ni la ni la a Midrand a garage Mastandi veri i tshove yindlu ya wena mfo wanitwa scotch jaratini ku endle yini wa nitwa na dakwe ngopfu mele jarata mele Mastandi jarata ra yini mara va loyi va na sele shem yes yo xi ringa fositeli xilo le Maputo so mina guys this live was to let you see what we go through because since we are a social media people these are the things that we go through so at least loko mi kha mi swi vona mi ta swi twisisa ku Philani a ngo expose papa Rhulani there's a lot of things swo tala mi swi twa hin'wexe sweswiwani namuntlha nampundzu pfuka ni fona ya byeli ku Mastandi i fika n'wi tshovela not ku tshova a phusha nyangwa hi nkanu a nghena a n'wi rhuketela vaholo va cena hi marito so swi komba ku sesi luya i mani n'wi fonela hi xiluva teka nambara ya yena tsale ku yini ka mina a ni tsale ku yini ka mina tsale ku
Ndrivele mina vito rako. Answer yini? Imahleketa ukuthi le yanta kota ku nimfonela. Answer ku yini? Answer ku. Man search la jlo. Tisa ku. Ne fonele Mastandi sis. Hello. After tone, record your message. A voicemail. Then press A voicemail. 076 07. Sayenda njalo sweswi. Phese swo niboha se ni fana cheka xiyimo xe le ndlwini ni faneke ni ya gigini se masoko ni ri artist ni ri manager lomu ngo ni manager ni ri nexe guys papa Rhulani lava help ya hina ha mu hleka mi support element line but this thing swi ta yi affecta hinkwenu and swi affecta hi ndlela hina hikuva hi vona munhu loyi hi va ku na opportunity hi nga cinca swin'wana ku hava right hi si halala. Hello. 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 Uyaphila? Uyaphila na? Hey. Ukhuluma noPhilani, umanager ka Papa Rhulani. Okay. Ya ngithola imessage lana bathi izolo ke kahle kahle izolo uPapa Rhulani wangifonela. Athi wena nifike nalwa ekseni boma around 5 uphusha umnyango ngenkani nilwa. So I thought maybe you eh? Ngenze njani? Hello. Ngiyakuzwa uthi ngenze njani? Yeah, I have it. Yeah, we can talk. I have more airtime. We can talk. Yeah. Yeah. Okay, bengithi wangifonela wangifonela Papa Rhulani wathi kimi Philani uMastandi wangena endlini. Ngenkani kuseni ring it was 5:30. Then mafika endlini athi no phuma lana ngisakufuna ejartini niyalwa na china exchange like na exchange amagama lapha nalwa then wagcina aphuma hamba kushiya lapho. Yeah, so then manje ngithola message ku girlfriend yakhe bathi wena ufike endlini waphula umnyango wangena wathatha impahla zakhe wasifaka amanzi zonke izimanzi njengoba sikhuluma. Yeah. Ite Usifake amanzi serious? Yeah, akanoya police station. Kutsera kaba ehala kamanje. So mara serious usifakile amanzi zonke? Yes. Mara uzokulwisa maabuya ngithi uyamazi ukuthi umuntu enjani? Whatever. Utonyiwa, jalo utonyiwa. Mastandi bona sister. Akitofenya kushibanyana ase celebrity abachangani. So kutomonchara kibangwana le basita between monna le yena. Kibangwa hasa between na le yena. Ikilwa ba ile balo le yena sabo ilunane. Ne? Yeah. So bon, like ni reach kanjani agreement because I understand ukuthi yeah. Yes, even tomorrow, usikakwata. Askis. Usikakwata. Askis. Yeah, yazi bengicabanga ukwenza njani ungakwati. Yazi bengicabanga ukwenza njani ne? Kusasa ngizokufonela ekseni ne. Bemele siye enza igigi namhlanje sokushuzo vele sicancel ukuthi sikhona ukuthi silungise izinto. Mina bento ngizocela kuwa manje. Bengizocela ukuthi at least lapha ukuthi ukuba safe for impahla zakhe. Then kusasa ekseni. Eh? Yeah, I'm still his manager. No, mama, like, no, you know, sometimes I have to be patient with him. No, I understand.
I have to be patient with him because ngiyayazi into ayenza sometimes angazenzi izilomuntu lo. So what I was thinking ukuthi kusasa ekseni senze iplan yokuthi skip izinto lapha singalo yabona. Alright. So ngiyakubona ukuthi ukwatisile vele but then mina ngithanda into yokulwa yabo because ngithanda ukuthi izinto maziyenzeka I know and believe ukuthi kube kune solution. Mina into ngizoyenza vele ijartini ngitshelile ukuthi sometimes unokuthi aphuma angagcokanga and all this thing. So mina bengifuna ukubuza ukuthi impahla mara ni safe manje njengoba sikhuluma. Uthel kametsi. Yeah. Eish. Yo, anga Eish. Yeah. Eish. As case for everything that happened, I'm disappointed. I'm so sorry for kuzinto aziphelanga kahle because you remember when I talked to you last time, everything was fine. And yeah. I did promise you ukuthi I'll try to talk to you. Because of your Facebook, your social media, and then yeah, I did announce you. So that's like cell phone. Oh, okay. That's why he didn't call me. Okay. The thing is, I've made that announcement. Good, Papa Rhulani, it's no longer my artist, and I'm parting ways with him with an immediate effect. Oh, slow. Time away, real. Here, family, shabe time la. Oh, shabe time. Telecom shabe time. I slow. I'm also choosing. But what you tell the pastor man. And the that when the delay in activity Papa Rhulani. Yo, I'm disappointed, guys. Like Mastandi Philani or Ruketela or and whatever mangutu anawina. The celebrities are machanga and stuff. Urusuni kurmina vele na mina ni hambani na yere. That's why I'm phone lang because I was the one responsible for the rent. I was the one responsible was happening. Papa Rhulani. So Papa Rhulani, let me not make a mistake. Papa Rhulani, whatever that is troubling him, we can change it. Papa Rhulani le maputo. Kaya bachel bateke tel mate bacheta di par. And unfortunately ni lawal. Anta drive and famba ni angesa problem ngene kindaulia drive veki. Shluba wina airtime that is Mastandi go. Kwate ni Mastandi. Yo. And never luin in tolo na muta. Pero ngafumali Papa Rhulani ayalini ngatasuka swinene. Ilesi ndlabe chavela kusona. Seswan anuka ngey. But then I'm forced to go there. Kubani ani ateka Papa Rhulani atlela kunwana. Bona matani ukaka yene guys. Nateka Papa Rhulani yangu tlirisa kunwana. And then ngimzwela cause ngimzwela swa kukuchela umatile angari kustweni. So I thank God kuri angastwanga. But then loko no subula. Ke wana problem ngayi kulungofu. Ejlo, o ve shabati minutes. O shabe yaman moneta mako? Shabati minutes. O chela ke tabla liko yengar na that minutes. Yo, wataze mi karele, namhleketa mi karele, Papa Rhulani ngirhandza ejlo, stiva na wena ine kuna leswi nga swi plan ungefa swa achieve. Ya swa achieve njani kuruso? Na swa achieve njani? Valala, va ya vuya ehleka mina va fika va ku mo. Timene va ku yikurili. Va ku yini. Njalo lo wa mina lo. Papa Rhulani family, but because of na khumbeka tani munhu usona ku nga chashimo. Yo, toko va beba. Aswa tsakisi leswi at all. Xitle xi ku ya nta ngwaza, xikwatini za xi vula sweswo. Xi ta ngwaza u tlonyela, xi n'wi pikini. Yo. Sesikomba ku xiteke mati fika chete pahla yakwa le ku ripoteni pahla ya tsakama le jarateni ku ri adila adikarele loko no vula sweswo wena Philani ku ri I believe this life vanhu va ta kota ku twisisa ku Philani evulula ntiyiso wena Philani u expose Papa Rhulani na mbara leya van'we hi mhayi vava
I thought I wanna this life. Leshabari my baba is blocked already. I first I wanna this life because balaba contact so banga streets. Balaba contact kat YouTube. He takar one bar endlago. I Ushabiti minutes ago. Drop is 30 minutes. One akabat star 1 2 3. Italcom drop at least drop. Banasta 1 2 3. I think it keep more nice. Kola. Zama more nice. Why ingalandi pasha kusungula. Anhleketa kona mina landa pasha ne kwa. Mashafa na mlanda pasha stele leswi. Stele. And ukuba ku cheldele manje sikoma ku cheldele mna mbedo kwa ngatlelda man. Any case phela. Muntu kambe amaphosa etafika kuyi. Akuna notice ngome siyo amana sitivi mina. Mina futhi shem. Nahloka meta basa ngisifikisa na 35 years. Akhawula kuhanya. Yes. Skodas or Easter 180. What manager fambani mia? Let me just take the comments. The thing atakota ku phone. Manager fambani mia kweli ka Papa Rhulani anga renta kona. Kundleka ku ri loko Papa Rhulani avuya mi va miriko. And a problem gate ile ndaku ayikhi, la ku yena ndaku Jimmy na Jack ile ndaku a back door. Ayikhi gate ile. Mara bof kama ngena mateka swikipa leswa ti row. Switekani kwa swa ti phuma. Ma ku ti pamblele nyamutlha. Because Mastandi va kwatile no twa onge loko Papa Rhulani va fika ka Mastandi n'wina mi nga ri kona a yi nge chayi kahle and mi yaleyo it's obvious and ya baji bakele yes ka swa jona yo because Papa Rhulani no vulavula a nga swi koti mhani luya wa Mastandi u kwate u twakala kwatile a kwatile mhani luya shem a ndzi tshama n'wi twa rhuketela i ndlela yin'wana like ya vanhu va nga rhuketela mara ka sa rhukete so London Daman Maputo. I'm not going to Maputo. You are Safan. Shiluba really want this gig. Shem, Shiluba, I love a gig. Shem, where gig I love Shem. What went like I God, that's my show. Hey, when I'm live, I'm trying to show the people. I'm glad my friend JB is watching. Yeah, this live is not all about like Papa Rhulani expose and stuff. I was just trying to show you. So, but then because of Manzonda, you guys hate me for no reason. But then you decide to hate me because of other people do say bad things about me. Then okay, it's fine. But what I go through with my artists, guys, it does not even need me for the credit, no, but for us to help him as a brother. Because now what is going through, now I'm doing a lava room and never. I do one way come room. Man, I was Steve. Yari, Ushabin. This one it. Phone man. Yeah, kalaka mo nice. Not let's get the last nyala. Abo 15 rand mbi ngoko matete. Lanzan pasha. My anu kuzondi ni bora yikuloko. I comment wa ihlasela. Akube kuloku comment asisoko sona ukhomi kahle sobana ukuhlasela and ngakuhlana yivito. Ngekuthiki. Cause ansama nokukwatisa mina. Why Frankie tota nokukwatisa? Man la kumeselwa moya mina because asithi umuntu akanomfutshela mina la. So please Philani zamela Shiluba gig yotshina ayikho ntiko gig to tshina amtshato indaba erikona ka emfo famba le jarateni uyayimela demand ya Shiluba ifa kumeyada phewele kuseni bendaba nokusiyala tafika lokuyikwa mwaje the problem incha nyipi because ne nyipi yona uyichabeni because loku no ntalwa ayidahlela bar tatlela xibedhlele kani na yona nkani ndzi nga vuya ngopfu mara amuna nge wini la so ito za ku swi hela Mastandi na yena u rongo ngopfu Mastandi na yena u rongo ngopfu case must be open but now for now to take his clothes and find elsewhere that's where we am not taketel Ashkwati Mastandi xa khomna phone. Hello. Ashkwati ne xilo voicemail. Ashkwatini. Xitwe xi ri ni tlanyela.
xi ri xi ngheni ka Facebook xi langusa ku mina ni hambana papa Rhulani with an immediate effect that's why xi nga ni fonelangi xi ni hlamusela timhaka ta ku dama xa n'wi hlongola se xa ni vutisa xi ri u sale manager wahi xa ha vutisa ku wa ri manager wa yena ni ku xi ku yes ya pele papa Rhulani vanhu va n'wi kondzeleli xem ni ta ku yini mbilu yi nga na yona lo karhala mani wa vanhu vhele sesi loyi a ta khale ka nkondelelo ku ri lani jaride radio a wu fika January yaleyi leswi swin'wana swi endlete January ni fika ni swi endlete sweswi wa right ku hanya na vanhu papa Rhulani and ri kuma ku jaride ku Mastandi Philani a nga tshami laha sesi luya wu renta wa famba njhe wa ta ri kuma ku jaride ro tlula leriya ra clean ro cleaniwa wa hakete 30 rand n'hweti ka va mi tline masiku hinkwawo mana Steve unzama papa Rhulani ni twa ku u ri yini hambi ni ta n'wi kuma vanghana va loya xeme friend huma Philani hi nge swi koti wa ritsongo sorry xiluva I love you a yi suku kaya Rhulani xeme na u ta nkha ni hleketa leyo swi ta vona xiluva loko ku damani n'wi yisa kaya once wa swi vona escort ipahla ya wena na Mastandi u le ku humesele ka pahla ya wena ka mtana ka mtini kasi ko va na yini maputu ku va na mali kambe kwalaho escort why endla so mara kambe the dropin yo ni kombela va nga ile tembisa mani kwala zo mani kwala va hi pfuna a nga ta teka pahla ni siya ko n'wana kwala tembisa phela problem a lova mu ku xeweta ku manager ku va tshama kwihi hamba chaka ku hi ta hleka mukhukhu kumbe hi ta hleka tirumu kumbe hi ta hleka majarata ni swi tivi u ta xeweta manager ku tshama ku a nge ku kombi munhu swi ta na sungula kwini xiluvo mini swi twini xeme yo a ri zone 10 hambi u fika kwalayani i fika hi ku hi zone a hi swi tivi ya sungula ku swa tizonini sis Who's the dayline? Boring. Ishana the picture ta ko. Phela ku tshovuwini. Ku chertela mati kwa ku muzi. Kezi muzi leswi. A tsamelela mayiradeni. Let me just show my people va swi vona hi voxo. I fastere rero mari vo fastere. Leri fastere mari vo ta mkomba yin'we vanhu va ka Gaza mati fakazi. I fastere ku tsemiwa garadeni mi ri garadeni uri kheteni mari vona fastere rero za tirhisa swibaketani ku chete mati laha hi le ndzeni laha ma swi vona ku dibeteliwa mati laha ma swi vona ti-picture ti hi ti kumaka sweswiwani live rirhandzu leri ro ka papa Rhulani it's beyond the measure so loko munhu a fika twa vulavula a lava ku vulavula swilo mhaka ku kume data ya mahala hi lezi i mbedwa lo cheteliwa mati ma ku vona hi le run'wini laha I hope ma swi vona musi xiluva mana swi tivi hi leswi va tshovi nyangwa ku sala batla ku tshovi nyangwa hi le ndzeni ku sala batla hi leswi batla vhele ya yena ende ndle khala ka ti-complain no ya pfuta no pfuta ku tshovi nyangwa le ndzeni ku sala batla ma yi vona musi loko swi voneni ka Gaza hi to ti-witness ta yena mundzuku byela Philani ku Mastandi va gwavuli yindlu va cheletela mpahla mati ye i kwihi lo girlfriend yeloya i kwihi a ni hafa ka teka pahla ya veka ka yena phela mi se ni fana suka la na teka pahla ni yisa ku n'wi foneli kwalaho yena ta fungela ka Facebook ya u teka nambara ya yena yi tsala nambara ya yena kahle u teka nambara ya yena fast kwalaho ya yi tsala hansi flat nambara na ku nyika landza pahla va nga ta xi yivela please katekani Paul hi kombela lava nga ku thembisa kusuhi na lava tshama papa Rhulani hi kombela ku ya veka pahla papa Rhulani
please mara manager ku yima kwalano mi vulavula swi nge pfuni than ku endla action yi nga ta pfuna action leyi nga ta pfuna njhani ku ri ku situation ni le kombo nga yo phela n'wina leswi mi swi lavaka mi la ku ni ya yima laya ni ya vaviseka hi le tembisa le na fela le ntsonto ni ya fela le phela le ku hanya vanhu van'wana va loko va ku nyandza yeyi va va ni kandiyela rocket life mi doka fika ku hi kwala sweswi ni tlele ku tlela hi leswi mi lavaka swona va ri ni tsutsumeli a ni yale ni situation yale kwa loko ni vulavula Mastandi ni na ti-picture kombo yini so ni ta endla ku cinci xin'wana nga ta xi endla mi nsuku se ni ta fika va ku hi kwala sweswi manager u tlele ku tlela tembisa u ta ku ba pepa ku lowu ta ku xeliwela ni tivi ene ma ni tivi vhela se sungula ku raheteriwa fambani ku ri jarateni a ni le maphorisa na ku maphorisa hambi ku na police station ni swi tiva ni tshama maphorisa futhi mini vo matrafiki le teka nambara lawani se hi la ku fonela girlfriend sweswi ya papa Rhulani hi twisa ku humelela yini voicemail yi zami ka n'wi byeli ku manager va ri ni fonile ka n'wi nyiki nambara ya ni fonini wo please call kumbe ni nyiki nambara leyi nga ta n'wi byeli ku kumbe a ku nyika nambara leyi ni nga ta n'wi fonela ka yona se ambongo mbili ambongo rirhandzu rero ni ya thembisa la n'winyi wa yindlu a nga ri kona nga ku dakweni na maputo papa Rhulani i le ku dakweni na maputo mina ni tsutsuma ni fika ni ku hey wa mchata matara ivi ni ya biwa so yini thembisa na ku tiva xitarata xa tshama ka xona xi na tavern la tlhelo la vo to ba pepe ni ta bona ni nga vaviseka ngopfu va le maputo papa Rhulani a ku va vona sweswi la jarateni ni ta ya endla ni ta ya endla yini mi vhele xirini hi xo yini ta xexo xi tshama na papa Rhulani hi xo xi n'wi swekelaka vandisisa hi xo a xi n'wi tisa swakudya ka Rhulani ngeza xa swo sweka xiswani hi xo xi veka ku xoku laha ndlwini ku njhani se loko xo xi kota ku nghena tlhe xi tana ti-picture xi kuma ku costa hi kahle a ni xo xi faneke xi fonela mina xi ni byeli timhaka ta ku manager this is the situation ni mo ni teka patla fambana hi ndlwini then mundzuku hi ta kota ku vona ku ri hi teka mbedya ni wa dropo ni leswa swin'wanyana hi ya kuma room kun'wana mara loko xo xi a la ku chatana ho xi byeli timhaka ta ku this is what is happening mina ni ta endla yini phanga nona baki mina a ni yi thembisa a na ku dlayiwa mina mindzuku napundu va fika va rocket live news va fika ku hi kwala sweswi manager u tlele ku tlela an ali papa Rhulani a n'wi rhandza swinene a nga kona u le maputo byaleni mina ni tlhela ni ya le swina sure hello kunjani ni kona ku humelela yini ni ngo vo ti-picture ni vulavulela Mastandi lawani mara se ni gina ni vo ti-picture la ku le ku humeleleni ka hikwalaho Mastandi va pfuna rivati leriwani va hetelela ku haxiwa mati laniwani ku chelawa mati kwani no ka ni nga tivi ku na mbhede va wu chelini mhaka ku pfuniwi na fasitere ku sutsiwa na khedeni se ho ka hi nga ti ku mbhede wo cheliwi mati ma ku a ni na makhiya ma na Rhulani la mapatla a ni koti ku nghena a koti ku nghena ni damani u ri le maputo ni ku tiva swi tiva hi mina na tiva maputo and i dakwe ngopfu a nge a hi fa ya gigini a nge swi koti no cina i dakwe ngopfu kumbe ka byi ta hlaphuka byi hlaphuka okay it's fine ya cina hala ndlwini se ku ri na ha sala ni byeli ku ta humelela loko swi ri so wo yile kwihi ni kota va Rhulani wa jarateni u kwa jarateni sweswi wena why we nga hi maputo ya n'wi teka xikhiya kota ku humesa patla leyi tshama ka wena u swi vonisa ku na maphorisa njhe kwala n'wi tshama kona kwala po tembisi ku na ku swa maphorisa swi kona cause ni vo matrafiki hi minkarhi yo tala hi kwihi hi konga na maphorisa hi xilopfu wa yi nga vai a ni hleketa ku hi ta hi fika hi teka maphorisa then ni vona ku hi endla njhani cause hi nge situation ni nge tleli se swi ri so ni boheka ku ya laha se na boheka wa ta endli njhani sweswiwani mina na wena papa Rhulani la nga ku tiva mi problem ta ni cha ku chayisiwa movha leyi la chayisiwa leli ku hlangana ngopfu ni kombile ku ni ta kwalaho wena sweswiwani u nga suki kwala ndlela papa Rhulani ni ku teni kwalaho sweswi in less than 10 minutes tani ri kwalaho so loko mi ni fika ni ku teka kwalaho
hi famba hi ya Maputo hambi hi le kwani ku tivi la ho inge wa ku tiva i fika i n'wi teka hi vuya ta vona situation yaleyo kwalaho akona problem ku na mina yo decide ku na ngani ningesithi kuchika kona ikulanda yena and angalapho mikani kulanda before nigcela kuna makholo kona kulanda yena kodwa kuchika ngiyisha la nto ita huwa asina kuthatha ana ku ranga kubyela mwini. Okay, na khensa sesine na khensa swinene ende lexi ni nga ta ku byela xona ne ni khensa ku va ka nga n'wi heleli mbilu after everything leswi nga humelela ne right hi nga heli mbilu ne ya nga heli mbilu so konzelela ni le ku teni kwalaho sweswiwani u nga shift va nga ta yiva mpahla kwalaho ni le ku teni sweswi se lexi hi nga ta xi endla wena u ta tlhelela le ka loko hi fika laha u ta tsutsuma u ni yisa le driver ni ya da fika hi n'wi teka hi vuya na yena cause ta wani nga la vuya na yena u ta endla nyimpi u ta sungula hi sesi lwa mvhenda loyi a n'wi zondaku u ta twa nga ya nga n'wi pipa kona problem wena fika na lona ni kembeni mi fika mina nguthe kembeni na n'wana hi kota ku huma hi ya Maputo mi ta fika ni n'wi landza na swi tiva ku le kwini ku vhele ni vini hi ku na swi tiva ku mina gigi namuntlha ende foni ya yena a yi na network mavo ya mara gigi yaleyo nga ta yi cina n'wini a nokini a nga ku byelangi ku a nokini u byelini ku i Joni loko ni vulavula yena before a noka loko se ni ya fonela ku se mi ta wini u byeli ku a nokini ni byeli ku noka njhani ka yi fa ya gigini no sesi ni khensa mbilu ya wena mina we ta pfuna papa Rhulani na n'wi rhandza as much as you do na n'wi rhandza as a brother ku ri ni lava ku a kota ku fikelela career ya yena laha van'wana va nga fika kona a kota ku va na xo hlambanyisa leswi a nga ku swi endleni na swi vona ku a swi ntsena kambe a swi lavi hela matimba swi lavi va na ku tshemba ku ri one day the brother will change ko va ka swi olovi mara sweswi opportunity yo va lala va hleka kambe va tshikeni va hleka swi ta hela swi ta fika makumu leswi nga yini ku xa hlola le ku teni kwalaho let me not waste time ni vhe ni tsutsumeni kwalaho Shem, ni rhandza matikhomelo ya wena Shem, ni le ku teni kwalaho hlayiseka. Okay. Thank you. Xilo. Ai tsutsumeli down. So, eish. Ai, awu seswan, petrol ikwayo. Mbo. Na ri le petrol sweswi. Mfahle nsuka la tlhela fanele teka ni ku yisa le. Gigi ku dololo, tlambi ku drunk. Vulavula Philani, hey manager lexi hi xitihla manager hey swi tivini futhi va profeta va ka Gaza lavo tiva swilo swi nge se inani futhi hey swi tivini ku mi nge hi helo hey swi tivini ku hi nini oyi ve khandziya freeway kwala ve ti fikela kwala ate xilo no lava ku ta tsutsumela ku dlaya no xi ba 180 kahle nghena fast ya master tata enda xa ri khome ka foni komba ku se xa swi vona ku nga ku xi le ku ka live because nga ximenemena nyana xi because ntu xi ku ni swi tiva ka Facebook with an immediate effect u twi ma sweswo movha ti nga chayisana la andu ku hana gezi yo hi guys lava nga na data va ta tshamisa sweswo le ku drive tsutsumela ka papa Rhulani fast Exlu, hoje que tu veio com Facebook. Agora não mexe já tipo para o ver. Antes de combater dessa, tem louco mago. Já lá o que se vai right. Unfortunately, pela data time logo announce né. She's a very voice note uma 7 minutes. Caxi ri, lá chegar já. Already start para o assistente. Mas tinha Facebook. She foi chegar casa, não tem. Bot Philani no kombela ka na n'wi jikeli papa Rhulani swi vona mi ku ri loko no n'wi jikela tamani ni ku a na ha tirhi na yena a ku na langata ya kona that's a fact a ku na langata ya kona and mina na wena hi xilungu na xona na van'wana lava nga kusuhani hi miehleketo yin'wana hi nga n'wi cinca papa Rhulani mahanyelo ma yena hi nga n'wi cinca there's no way ku ri this guy when wa vabya like lexi a fanele ku va ka xona i rehab then a kota no loko ku ri ku a teka byala a byi nani pheka rin'wana ndzi ni hleketa ku ni fonela lava ka 157 lava va ri va yi ta channel ya phuza yini va vona leyo va lomu na ngo byala ma fonela va ta kota ku khansela ku sa canceling ya papa Rhulani a ni hleketa ku ngisa ka that show liya
se mana hleketa kwini ti ta tlhe ti holova na ti problem ti lavuli ti nga tlhe ti gemeta ti-camera man ka TV so swo tlhe ti nyanya kona yo suka ngopfu loko u ta na camera kokwe u la u fota yes amara fika sweswi ekuva kule hata henda ti-ofera peti ngani i munhu afika phela hi manager i manager ka mali yo kaka ya ku fana mina yo kakayisa sweswi misiku byebyi mi nga tlela mi nga hola mi nga dya mi nga xurha van'wani mi nga denda na mibedwa mi yo lehe sweswi a le ku tleleni I'm bringing this thing live to you. Shua ya kula ta famba. Sono pora ka freeway yo boyi le shinyamini kwa gezi. Uwa tutsuma ngeke ngena ximovha xin'wana. Na kuma stand. Ti pepe mndo. Manager, chewe. I for the guys, I'm not saying I'm gonna lose. Para ele mas que ser. Ai. Para ele get ele. Ya, min live le ta tlhe ka ngeke ba Rhulani ka mi bona. Inge heli live. La ko kota ku mi sosa ximo. Loko ya ku ya maputu tangulata tlhe ka nghena kwala a tshama kwala. A vulavula hi hlamuseta ku problem hi yihi data xavi yo tala data ni none of things that problem so them and other problem ya ku fambisa lawa a futhi guys ko abagezi lo ku abagezi ayihembi masho kunjani trapa xinyamini lo xinanganiso xinhu no va ni chingela hi lexi i xilo xi ta manager mu driver wa swi tiva drop back to Toyando 3 hours wa driver sport car xilo xipidi lexi va ta hi khoma lexi munhu hunguta lexi ne loko posa munhu vona lexi kumbe se camera ti nga la ni ya tlhela mabandeni ene plus weekend pene huma mvula deixa eu botar it's too much. Ela nem deu no ainda. Esses guys que vão morar, mas só a nem deu no ainda. Tangera aí OnlyFans 14, né? E baia uma ali, tá vendo? Fica a bem velha na rua, juro. Puta até agora. Olha para você, mas não sei o bolo era aí. Witness. Acho que eu vou contar para você lá. Agora, Rhulani, mina na uyang ni hotel na país. Camera line bill ya. Ibone. Maravilha que ontem. Nada jali. Data mi lo wele na. Camera line bill ya. Tahlangana boku ethikithi rakho loko ni hakela mo disk mashihlangana bank fanele ka 110 ala vekila no get le 10 basta ma get camera se ma the ka va hola ma driver chang anga
nga fambi na boyfriend ya for safety. Hey, Chiluva magazi munghlabelela Chiluva. Ala no twa ngumka ku ngwe Chiluva xisasekile. Hey Chiluva na xirhandza amnge xikulu. Xilovuriwile xona. Kumbe wala ku gagiza magaza. One church mwana John church. Long time xona. One church. What's the you know what we are up saying. Amare pushi zela. Cosa? Problema di camera o no? Dal poi quelli hanno abiti che troviamo no. Alla il bene, come 140. We are 110. But no, I was late. That's why look, I'm going to go to the Spanish channel, but play my friend name there. I'm getting la double pelle here. Walla, what are films in Revo? Of family, one plasma end and say the Bergonella. Nah, I want to smell a lot more. A fan big like some of that traffic. So imagine, look, say I don't get a lot. Okay, I'm a potter, fix a wheel. I to see him when it's a good intent. Go to Bonago. Elena Damalia Marlo, Golan Damisalia, the Pesu color. And again a Blake. So Antive, and Minane and Labi Shamat Zolonga because I've talked to the Mastandi as a Mokula Guketa and Mara and Minanuna, but in Sham, and more than for me. Notice a good problem. Only when a solution. So this cover problem, Papa loves this one. We have to get him a place to hide his clothes and belongings because currently kushubini ubona kufambeki lethembisa ayilikhaya nekakaja tari ka 500 watatusuka ka 500 and in 2 hours vanhu ava lota kubona wena lota bona sembisa lo pfala pathu mara la shem ya tabanya ndi boss banya ndi boss and the Almera, imagine. This is a family to move on. I can't just stay. This is what I was going to talk about Almera, because you was. Not for a Ganjana. What's in front of me? I like Aya. For the last long time, say, qual a patron. You very paper. Drop on go for my so from Gazera. Yes, guys, if you're in a situation there, I'm giving you live. It won't make sense. Come on, Mara. Come after make sense. I just want to set the record straight. I was just happy after. And when I know come second Sakin. So, yeah, hello. Mencha community belo usizo community kutela bakuyinyanda yi famasiwe ana bonner mesha famasiwe ila wakati smoko ila so that and then she's best than the police. Oh, let's park this car here. Betra mi arko kwale ngata team 40% right. Hindi ifulekini shem. So guys, maswona na room ya ifulekini. Komba ka bangu live, mayibona room ifulekini. This is the live broadcast, guys. I'm giving you live what is happening. Equala swish.
This is what happened. This is what had happened. Oh, sister, what damage what are Martina? Mvoleri. What you tell Martina? Kona savana lenga la ifulwanga namkhumba bayisethelele. Kasibangeni musafile. Yeah, this is what happened, guys. Nfikini drive fast msonini. Bangoni daman mara sen so sora leswi. That's 08 something. I think it's 081. I saw na mara leswi. I saw na leswi plus hala wani hala nove mabo hala. Ile patwi se bala ba tata hala ba tanda ba ta teka patla pa Rhulani. Udzweli kwekwala athi. So it's against this. I found police station. On Gongondala. La Gongondala hit wa kuyini. Koko. Philani. Manager Papa Rhulani. Philani. Tana. Yeah, this is the place, guys. This is the place. But they could roll but Mon combien de maisons là? Ouais. Kala mili kala live ben. Lega live. Ngaram jana. So, ngaram jana. So kuta mala la ini lo situation ni so. Quanto que nebot? Mano, what's this land? That's a little dark. I don't know, man. This is so surprise. Like very wrong. Cause like I didn't know what I simple. I don't forget to go and I love it. Makama mati ay I can get hello. Says come back look matla magurin zero. That is no. Hey, you know, free the Minnesota like Marano, Timala, Mano, like the shop of police station. This one. So, police station, eh? Yeah, that's why I case because again, I know group of our putting forward me about my son and then but mega show we say they will not sort of demand of Kagola from Menala. Well, that's to me that Damale, the bomb. Yeah, and the Matation one in Fargilla Monks, man. I make you show on a cigar. I'm good. Papa Rano Borane, next to look at Nizal. I misbehave, I'm court. I'm court. That wolf is all if I begin to talk about the template gig. As I'm speaking in legal life, go Facebook. This is a Joe into Mantala drive less than 20 minutes. For instance, I got a situation, like I said, and then from here I have no choice. That police station. Korea, no go say at Africa, maybe I understand one. Basta na maporisa. Mas bonito. Hey, let's lá nada. Pode vamos chamar lá. Vamos chamar lá. Se não venda para gimba para não falar coisa, gini capaz nós nem se não venda mas aquela. Una segurumani we like vele kinori no fica lá. Menalo aqui wala imela ibe ngena iwala so na ide mara. Ngetelele ntwana like se was no teka swini. So wona we kala kam samala. Sister le yi goinsi rende kanar, we goinsi rende kanar kango. Se comba ita advantage of parla ni domingo. You going to rent or something? Pela each and every month going to rent. Mina ngene la bro. Each and every month, I mean I get rent. That's why I check the rent. So come at that level. Each and every month, Suksela di January 2023. Rent ya gonya. Last rent ya papa Rhulani ku sono tsama la 900. If you guys 1,000, 1,170, 1,230. Could you go 100 and something, 100 and something? I think they are 1,000. Minimum, I get 1,000 rand. Yeah, we cool, just. Chana ma get 1,030 rand. My papa Rhulani gets
1230 masta problem i popularity leyi a nga na yoka Facebook va twanga ku na mali sister lava a ni boheka ku va bihela mbilu na me because of mina ni loyal ngopfu ka vona mara va ni betray swi koho leswi vengele tlhakasiri ku na namuntlha no twa swin'wana mara na yi vhela munhu i celebrity ya matsonga ni swi twini yi ri a mi ni twini la ka live la yi ri ya ti-celebrity la matsonga ni celebrity yini mina se ni swa mutsonga swi nghena kwihi no ti endlela leni mara se swilo swa ku vona a yi ri kwale ka va live phone kasi na mpundu like yi tlheli swi ripitana sweswi mi byele ku papa Rhulani loko u vuya la leta ni gwazetela hi michavi mara swilo a ni yi va ke nga plan yi leta ni tlhavetela loko a vuya laha ya bad ma ku tivela nga koda mana maputo kona a fambe swa maputo na switeni exi hi va boti ene Philani ni ya na mfile ni ta tlhela ni vuya ta heta mo hi tsuma hi teka damani luya because na nga ku nga ri dakwe ngopfu na stress no bayisiwa ti-bra ta yi letiya ti nga le okay thanks bot yeah guys mi le ku swi voneni hi n'wexe ya mi le ku swi voneni mi swi vonini futhi vo tala sweswi a landza papa Rhulani kwele mi ri le kwihi papa Rhulani ya kona how many minutes kusuka la ku ya kona hi le ka michini kumbe hi le ka maputo se mara ndhawu leyi yi tele ngo timovha leyi movha yi nge vahi la ni nge luki mina ni nge fambi leyi na movha ni nge fambi milenge yani movheni vahi yeah guys, we are driving to a place called Maputo ne tela ngome ngata ku ve location I send ka Facebook vanhu va ta ku dlaya mina kombe ku mi ta dlaya ni tembisa sweswi n'wana va ngo ve location I send a yi na ni vanhu va ta ku dlaya and aka mina ni na chumu tana mi ta dlaya then ta fanele ka live yo yeah kule ku tikeli mi le ku swi voneni n'wexe ni mi tisa live everything twi sweswiwani hi hala wani sweswi hambi ri le kwila ya kove hi le Maputo se vona live leyi na 2 hours so this the purpose of this live is to show them what I go through with Papa Rhulani. The purpose of the live is not to expose him because people are saying like Philani don't expose her. This is my witness Shiluva, she knows everything and besides Shiluva wena uso sasa kwendi so Yeah. loko long pfulela case ata huma n'wansati a nga endliwi leswiya hambi va kwate njhani n'wansati you don't mara xi nga ta byela swona ni khensa mahanyelo ma wena mhani ku tivi mara ni twi ku uzo ni endla vumenemene nyana ivi loko endla vumenemene ivi ni ku bloka a ni swi tivi ku vumenemene bya kona byi ri bya yini because Papa Rhulani na yi tivi nchumu bya Facebook yo vula timhaka ta ku nhwanya luya u ri mi n'wi blokini and mina loko langutisa vanhu lani va blokaka ni bloka ngoti menemene munhu wo fika ka Facebook a vulavula hi mina kumbe a vulavula hi swi swin'wana swo onha ntsako wa mina ku ri ku a nga ni tivi na n'wi bloka vo because I don't need anything xi nga ta ni vandalizela ntsako so a kha ni byela Papa Rhulani ku ri heyi xitori lexi nhwanya luya wa girlfriend ya mina nkarhi wa mamba ve ni fonefone me yisa lo Papa Rhulani ku ze swin'wana I'm thinking of taking him home wa vona a ya kaya because la joni sweswiwani angeza a va na stability yoku angeza a va na ku a swi tiva ye yexe because everywhere la tshama kona u endla tihasahasa na le suka kona le suka be mfana luya vusi and then coming back here again it's another thing and Mastandi xi ta n'wi kwasetela and a swi ta Papa Rhulani ta xi famba ta xi baxa wehe kule ngopfu tlhe mi tiku swi fanga maphorisa u ringa ngoma Mastandi that's why va yisa lava endli ku tinestayila lavaya sweswi loko hi suka laha ya ku hi ya police station and then nge vuyi na yena Papa Rhulani laha ni ya police station thembisa vanhu va tshama patwini vona ni thembisi ya n'wima vo na magasi patwini ku hi endla hi ku hi ya swi tivi hi le ku zameni ka ku va flikela ku hi ta yindla thembisa i ta endla hi ku hi pfarini sweswo
Nambili nande ende a wu puta ku ri u kota ku twisa papara la byi swi endlaka nga ti endlisi ku na nkarhi wun'wana u fa endle leswiya swo awela hansi a oma leswiya u zama a swi endla ri na wena swi ze swi ku humelelela bolo endla ku ri a ku ri 15 hi so hi swona ni ri mandza ivi ndzi endla njhani loko endla leswiya swilo leswiya swa ku chavisa a hi tshetsela a hi chumu swilo leswiya i vongiloya kahle kahle loko left ka mandza hi xika left ya kwihi loko ri laha hayi yi nga right ta lahleka ka yena ta lahleka ka yena ka right vongiloya misa loyi twisisa ende ku right ya vongiloya misa loyi leswiyani loko a nga titwi na swa swi swi endleka loko a wina a nga titwi so swi endleke loko fika 3 va ni fonele loko fika 2 khansi ka Joni ni tsutsuma ni tala last time u fonele ambulance last time a hayeriwa avance yi hakeriwa mali so sweswiyani as hu kuswana yena loko swi endleka u nga chavi just ku va just phone me unifonela ku Philani papa Rhulani win I know ku ri ni endla njhani situation ku swi endlisa sweswo because ani endle ku rin'wana swi nga ku swi endleka u ri ko kusana u chava wo chava so then a tsiki byala mi nga bushi manager ni nga bushi guys yena hi le vulavuli nga general la a ku na swihundla swa chumu a hi vulavuli hi AIDS hambi u vulavuli hi AIDS ka gaza hi vabyi hinkwenu hambi mi ni ri na 10 years ni kha ni vabya AIDS so ya za hi dlaya AIDS mi ku nga ku na swihundla se thakara a thembisa ne a no cinga no vula ku mara ndhawu leyi na vo an se hala le ka michini hala ya ikona ntimeli ri ya tirero mixilo ri nga ta hi vangeti menemene la manager se zona kwa ku kiyo ya phela ku fambeki phela hey mixiji tsane switarata leswi hinkwaswo leswi mixiji khwariba tsane ma vona hi lowu n'wa mukhwariba la loko no humesa n'winyi wa vona u vona a futhi a ni maholini majita na ma tirha tifemeni la mo tirha tibekareni mo tirha makhekeni mo tirha ka hinkwaswo maholini va ta hi la ku endlani va nga yi voni movha leyi vanhu ne cause loko vo yi vona ni tshame ni ta hi yona lava va ta tsutsumela la wona hi laha ka maputo wa kona maku ku tele njhani a ku hindzeki maputo maku vo ni tsutsumi ndzani ta fika maputo guys la ta ku ni mi tisela ya fresh ni tsutsumi ndzani ta fika maputo this is maputo ma vona a ku hindzeki maku vo papa Rhulani u laha a ku hindzeki le maputo wa kona la ndzini ta fika la ta mi kombisa ku loko ni byo papa Rhulani n'wi rhandza loko mu vulavula swo tala mi swi tivi you don't know what I go through ni suka kule ngopfu ta fika laha u ta endli njhani hina nge suki laha wena famba lendeni leyi ya n'wi lava ya n'wi vutisela so mi ta fana na sister fambe matsongo famba ni n'wi landa ta fana xiluva mi laha se ko maputo wa kona la guys ano la ku zama na ta mi komba ku papa Rhulani na n'wi rhandza ende u ni yimisa hi nenge wun'we a ni vileli na loko mu ku Philani dye mali ya papa Rhulani Philani dye yini mi ta swi ku na mali ya ko loko ni yi dya ni yi dyela yini veri mi ta kuma ri ku phefumeni vonani mi xi dyi yo tsene mi xi dyi tsene xiluva lo lena xinengana ri vona wo hi wena loko se i va nghenini vanhu vo tala ve ri finally ni fikini guys mina Philani mina ni endla swilo swo endleka vanhu vo tala ve te Philani u nga hambana papa Rhulani I made the right choice ku va ni ku no ni ta n'wi pfuna Philani mina guys ene amo ndzonda ni endla swilo swo endleka I'm proud of myself ni suka Joburg ndzandza ta fika laha va ri kwini bota gate va vula yini va gate bota gate ti tiva hi n'wina mi yaka le matikweni ma le handle ku busy maputo ku tele guys ku tele papa Rhulani mi ta n'wi vona hlumuka hi laha u ta ta hi laha papa Rhulani u ta ta hi laha makokwalaho u ta ta hi kwalaho papa Rhulani mo ni mi nyiketa live from Maputo tavern ku hala a Thembisa ni fambi ndzandza ta fika na xiluva la ta mi komba what I sometimes go through loko mi vulavula hi ku hey papa Rhulani this Philani dye mali ya papa Rhulani Philani this Philani that Philani u ku papa Rhulani u ku hey kwe hello loko u lo ku sukumetiwe mango xi loko ngisumete enhlang lexi mango a nga ha koti no famba vonani mango xi loko nkoke enhlang lexiwani hi loyi mango njhani hi loyi papa Rhulani xi ta nghenisa movheni se ha famba so swona xiluva hi nga ta cini
let's go to second. La ko mongona maso let's handle them komba sona. Let's go. Bo la ta butsa swin'wana. U hleka. Ai fa ya cina ku namuntlha. Ai vona komba wena. Ai fa ya cina ku. Vela swona be. Yini? Zvela. Yini? Wa ta ku indla we ku sweswi. Wa xiluva. Yi ku pahla wena. Tatela yele we. Yi ku pahla wena. Kwi. Pahla yi ku sweswi. Ya we ile ndlwini. Pahla. Kara pahla ndlwini. Awuswo ntina lava la. Ku tshoviwe ndlwini. Yo. Ta ku landzela nina na. I'll tell. I found you yabo. So guys, I didn't tell Papa Rhulani live ngumtamtam bona ne. Hello one. Let's go. Ai fa ya cina pitori nyamutla. Why tata tsamala wa ngala ku ya cina we. Vo khoma bodle mangana. And the law ya ko byala byi ko. Out of question sakweni. Loku byele kangane scotch tseka byala hi kota ku tirha mali data vuya bodleleni. And the loku milwana wena untshembisa ku nipa. Leswi vula ku so ku ta ku napa. Ta ku bashi bakela. Ta ku susa matino. The revision. The revision over. Refresh lo wena. Ungu refresh lo wena. Yeah. Papa, na you phone. La phone. Take a phone over you. So guys, yeah, so eta. Manager, Eta ngizolo kumfikisa meko kulungamisa location. Nikesi ngopfu but masoko ni serious. Ismara. Nikesi ngona. Ismara. Mamatira na. Ah, ngeyitiri lokusiriso. Komande ndlwi malungile. Yalungisa makatele ndlweni. Kesina ngona mani. Kuhlayiseka la. Imali la Facebook na. Ngisendele inbox Shilombe kuphi. Shilombe mani kubai ne. Let's talk ne. Sharp. Let's go. Let's go. Let's go. Uleka Facebook, uleka live seswana. Ai bona bula mina. Uleka live seswana. So. Wabona kunjalo seswana wathi kunjalo. So tanjela ku mali leyi a yi fanele a yi teka laya. A ta yi cina wena sweswo. Pe mani tshama ni khale kha ni cina na wena xiboho Steve. A ni tshama cina u ri so mina. A ndzi tshama cina u ri so. And wa nhleka loko ni ku byele swilo ne. U ni rhuketela u ni byele ku ni khendlini. La ku namuntlha u ni byele kusuhani. Ni ta teka phone khomisa n'wana ku ri ku wena u ta hlula hi matimba. Ni ta teka advantage yo dakwini. Mara namuntlha mu nge hluli wena. Pero no era. Pero usa esto con. Xiluvo swo nga ta cina. Ai no no, usa Loko ta n'wana dakwini. Una va n'wi biva n'wi hluvula mpahla n'hweti leyi nga hela la. Va n'wi teke ti-raw hinkwato wa rati. Ai no ngubiwa. Ti-chap ti kwihi? A wu bohangi mara va ku hluvuleni ti ku chap. Ai ndza ngubiwa. Ti-chap ti kwihi? Sisi karula. Ti-chap ti kwihi? Tap I Ta raw, ti-chap ta raw. I know that. A yo dakwa ti kwihi? I know that. Ti kwihi? I know that. Va teke va jangalazo. Va tekini va jakalasi. Scotch. Ni ku rhandza ngopfu na ndeni. Ende loko se u twa ku xurha vanghana lava wena va ku tisa nyama leya marhumbu leyi mi dyaku laya. U ni vongolela u ni rhuketela ni nga ku ndlanga nchumu. Namuntlha lowu karhi hi mina mutla ni swo mhani dakwangu dakwini. Mina ku teka advantage namuntlha ni ku napa u dakwini mina. Ona ku libo. We. Na ba mo. A ya ndlwini ku sungula mani loyi a ta u endle yini laya na. U teketeli mati a cheta ehenhla ka bhedo a cheta timpahla ta problem. Hey, I understand. Hey, it's fine. A mi ri ku lweni ku za endle leswi ya kumba u nga ri kowe. Because mi rhumela xinepe hi n'wansati wa wena. So sweswiwani wena loko u hembela mina u ku ndhawu u yi kumini u yi kumi kwi ndhawu ya kona. Wena u byele mi ku ni ku sendela 2000 rand ena nga 2000 ya loko na room o la ku babiya. U tlho hembela mina ku a ni kumi room hi mhaka ku vete ve nge ni pfumeleli ku ni nghena mhaka ni nga ri na mali. U la ta byela loko u fika va nyika ta foni ku manager hi loyi one u ri u na mali u teka ti-details ivi then vula na vona ku fana room yaleyo leswi nga hi khomisa swona ivi va ni sende details ni va sende mali a ni ta na problem i mi ni ku hakelela ku rent hi mali ya wena leyi fikelelaka mina ni hakelela rent ivi u yi teka mali i mali ya wena yes mali ya wena. So why loko u twa ku xurha va ku u byetiwa fana va ku leja dyin'wana dyin'wana a ku na mali escotch ku hayi manager che 200 why fa vula sweswo ve maboko loko nwa nejani n'wi twini lava ku maboko why escotch ta ni ku byela ta onhela ngopfu byala mfo swo hleka asayitini ni ku tshinya masiku hikwamo ni ku tshinya everyday sweswo loko bye mene u ri vanhu veri mina ni to ripi xiluva ni swi vulerini sweswo
Vulavula wile file ka we vulavula ile. Yema tsavo. Ile ka we yebo. Mina. Mano. Babu ile. Lo, manager. Manager wa mina mara utsena ku tikhoma. Philani, ndakuzama tilawo. Evo. Ba ola bana vanhu bona ba. Unga endlizo shaku we. Sezo esingu. Very van. Tibele menita we tiriyini. Yeah. Very van. Tibele menita we tiriyini. Ay man. Mate so. Aphorisa mele kuila wana. Ikule. Efana ndima aphorisa mfowethu sesibanga sendlela yani. Sila maphorisa kulokho. Yeah, ukapho. Kumbe nimafone kunena. Ay instead. Adoma ala yaso. Antujume. So awavulavula lawa awukwenhle kanjani mina nikwendlini nikudelelini mina Boy. Oloba na munhu. Ngati usumanu like and this. Nivativisa mahanyelo ma mina na wena ni nga va byeli vanhu leswi wo vulaka so wena kha yi va byela ku ri mina ni khendleni ni ya rifoni u fikini ku endlisa video risimu lerintshwa u ku ni nge ngheni rifoniya a ku nge rifoniya ni te tshamile ku yisa rifoni ya mina u nga langusi tlhelo ni tshamile ku yisa rifoni ya mina na hlamula Na ku. wa ku ta rifoni ya wa ni twa yini hlamula loko ri ku ni twa ke na ku ta rifoni ya mina so rifoni ya lo vula yona mina loko mina ni tani vula leswi nga swi vula Wata imara aka vula ya misa le wani esiko chwa famba vile ta Wale kutira vito. mi mali tra mi Kutira vito. i ma vitero ngantaro i mani Why sad now? mani Why sad now? ma ngwa isanda munga no umeli mina ngazangi futhi una umeleni mazunitambela no ntambele ma ngwa isanda wata problem una nisiko chini uyakala emveleni ta ka wa tshama joni we sweswe kwase leswi swilavela baki leswi ya tshama ka minga we ani muto ko Hayi no tsamu ka. ya mali ta lunghisiwa ku heswa xitandile xana ya tshama kaya hi vulavuli khale na loyi kulina ku ya kaya u mutisi u ya kaya u la ku tshamela yena ya kaya sweswo swi decide khale sweswo ava evela na mi sweswana lo dzani tala vusiku lebyana fa ya gigini cancel swilo kwazi maka situation esikoxe hunguta byala ka mina swi lava ku pfuna wa swi tiva na wa tshama ku u lava yini nga ku pfuna i cini u nga tshama ku a xi lavi nga ku pfuni ku hayi ni ku pfuni tigigi ni one pfuka stop it u nga katsi vo mhani Na ku tsezi. vo mhani va nge kwihi hlangana lexi xa siku leriya ya a xi le ku twenga information straight xo escoch tani ku byela a wu nge vi na nchumu evuton'wini loko u lava ku hanya sweswo and then zama tindlela hinkwato ku ni ku protecta ku kota ku va na nchumu every day wena why u ri na girlfriend ya sharp u ri na ndhawu ya sharp u dumini u tsandzeka ku endla swa straight Unzo hlamula. hlamula Mina. Buti wa mina. Ku na marito mo tala mo uyi. Mina. hi xiluva swo a nga ta performa Yimo, anda vulavula. a wu nga ta performa we ya pitori ta performa we u tlhe u cina ni ku byela u vuya laha hi 5 u ta hlamba i mbala manyafunyafu lama i pwahla munhu leyi ni ku xavela pahla yo durha laha u ta tamba manyafunyafu lama o so yini sikochi so yini kamdeni Ni pfuna vulavula. hi xiluva mina a na swi tivi fa ya maphoriseni sweswi sikomba vito mafoneri kwa sesi lava u ni ngopfu cause u tseme na kheteni va tlele kwihi sikomba ku ta wa tlela a guest house nyamutlha wa tlela kwihi cause lava ku nyike ti-red card ve lava ku lava va rhongo ngopfu va tshama hi lonta vatsino tshama hi lonta rente nge se fika tiwani vatsinoka hello kanambiya se scotch lani a nga chika a nga ta fika Ayini ngabutisa. ku ta fika vona tinyimpi u ta fika vona tinyimpi so
guys leswi ni mi byelisa swo hinkwaswo mi tekeli broadcast kusukela from scratch. And how many hours? 2 hours 16 minutes. And mina a hluphekile a na hali usola bya mina ni nge vuli se ka xavisiwa ra hluphekini. it's fine happy life mina ka vutomi bya mina I don't mind for what mina hi mindyangu laha taleta ya mina and the way es ni kwatile urukete man urukete man ka beef ni mangana ka ya kuna beef baku beef la a swi zele vulavule mina na we a kuna beef ya chumu kuna problem a dzaratini mberi why uma xiburukwana la jaratini xa xiburukwana swi tiva u sungula u tshama uma xiburukwana a guest house le a ka bebs wa sindoko hi thawula a xiburukwana wa nhlamulo ka xiluva swo wa nhlamulo a swo xilo yem u tshama u swi rhandza ngopfu uma ka mbalangu wena i pfala la mahlweni u mu mbala thawula na swo xinepe xa kona lexi u nga fi kombisela ri voko la u ni kombetela swo ka camera ni ku xuta xinepe u mbala thawula ro basa u ri benye ri fika laha a wu mbalini ndzeni u hleka yini a wu mbalini ndzeni this bisa lewa the conversation ma opume ubona bu bere ba tshama ba ri ready for beef Zap. parla u tshama u ready for beef ano swi ta ku na ngoma leyi nga humesiwa hi beef a mina ende vhiki leri ya nga fika endla sweswo u byele mi ku ni fanele ku sende ngoma leyi beefaku mina i xixi ku tsakisaka lowu wa beefa mina wena le ku vutisa yebo ebalaze uzo ukabeka mina before u lava ku beefa mina wena yebo lo vutisa wa swi ta ku twana mina wa twana ku ri hi faneke hi ka salana swo namuntlha a wu ta ka salana ro so akuna problem izwo za muziki zwa asike zwa ukabeka mina before u lava ku beefa mina wena na na ku ta swi tiva ku ni va ready na mina u lava ku ni beefa na wa swi ta tshama u chikela nenge ku mina ni gonoki ni xigono wa swi ndoka a ni nge swi rivali sorry balese alright ni ku twini wena a wu vuli ku sori ka mina sori wa nendleni ni byele leswi ni nga swi endla na mina ni ta kota ku sori leswi u nga swi endla u nga swi endla ka ka TikTok wena wa byela sori ka leswi ni nga swi endla ka TikTok ka papa Rhulani ka papa Rhulani elezo yo mfo exilo a hi zameni ku ya maphoriseni then ta kota ku pahla damani va safe a ni tivi loko ri ku u ta swi kota ku teka pahla damani because sweswi papa Rhulani u le ka influence ya bad mangona musi a ku lexi hi nga ta xi endla kini khanseri gigi leya le Pitori hi nge lungi because na nkarhi is time up then I have to call them tomorrow and refund them their money so xilo va swi komba ku ta ku yisa deep kloof then papa Rhulani police station na lava yi 2 so sweswi a ni endla njhani ku polisi yeni ku tivi loko hi famba hi so afika a ni tivi a ta problem ina i tshama endla hasahasa ni maphorisa kaya lowu se ni hleketa ku lowu va maphorisa na ri so ivi ku humele phorisa fika ri leswo swi nga twaki u ta ri hlamula yi nga chayekanga desa ni ku zameka ku bala ni nga hlamuli ku fika laha ni nga hlamuli iya problem ve ri papa Rhulani babe iya kwihi papa Rhulani a nga chiki police station enhlokweni yeah it's cool because we're supposed to be making money we're supposed to be wona girlfriend wa xa ku rhandza u xi endli thaka xi kha xi kondzelela u ni endla thaka kha ni u kondzelela u endla podcast thaka kha va u kondzelela u tshama u bifa xiluva kha ya cina ka madosi wa tsundzuka xi ni xi kumaka xi rila wa tsundzuka a na n'wi ripa u n'wi ripela yini ni ri u tshama u n'wi bifa u tshama xi bifa xiluva wena xi ni fone kha xi rila ntwini mhaka yin'wana ku a na nga n'wi ripa xi to va tshamela u ripa mina ku ripa ka siku endleni a ku fositela munhu kwala swa masangu na yena mina a swi tshama u swi endla sweswo ntshamela mina u lo vula ni ku stopa u n'wi kwatela na xifaka xifaki ka mona xifaki ka mona kuxuwa
ya sitirhisa vanhu va va swi vona leswi so la yi faka ka xiluva we ivi xilo va ku nyika yi faki mundzuku ya tirha njhani se wo edit ni edita yini te wena u ze u ku ivi ni ala na leswi na ala i xifaki xa yini ka xiluva we u la yi faka xa ka xiluva okay why khoma khadzivele why khoma khadzivele we why khoma khadzivele so la magazi wa khoma vele magazi ma fit ku vuza na sex man una yini sex so wa khoma vele wa makhadzivele what you do na ku koda ku yeah u le ka live ko ruketele stop it teacher language teacher ma tikhomele scotch okay it's fine sorry for that bad language guys sorry for that bad language sorry for that bad language sorry for strong language okay it's fine okay na good of you mani ukuzandra no why emitiro ya xifaka agent topic endla njhani sweswiwani sisters endla njhani sweswi u swi voni ndhamani xika vo nthwini wa ku njhani a rukete mani u ta ya a ku ne xi nga ta avuke ndlwini a ni ma hlamusela what a ku na what swa borha a swi ha tsakisi swona vandla problem because swi ta ku why na wena ni ku byeli ku hi fa ya gigeni u choose ku ya tshama laha ka mapoto u fika u noka u tlela laha swona ni ku pfuneni ku tshama kwalano ni ku tenta ta ku teka phepatu leri la ndzhaku i freeway ya Pitori a ni fika ni mali a wu pfula gedi la backdoor ma yi famba u decide ku huma la yi famba ya leyi va fika va ku xavela tisavana tona hinkwato u nga ti nweni laha u nge ni botisi mina u hava mali wena mali yi cheleli podcast nyamutlha ni va vutisa ku papa Rhulani mi ngu sendeli mali munhu va ka nge se ku mali a peli se i dakwa yini we nga ri na mali i dakwa yini u nga ri na mali mali yi cheriwini mara wena u nyikiwangi mali mara i dakwa yini nga ri na mali a swi fekisi i dakwa yini nga ri na mali xiluvo i tsandzeni gigi liya sisters vito kambe ma agree lexi fa ku xi endla sweswiwani a hi leti mhaka ta ku twisa ku mfana loyiwani loyi a nga le ndzeni ka movha leyi nga ku lowa laha ni n'wi hlamuseta ku a va dosi nyangwa la hi ukhiya then for safety then loyiwani ta hatlela guest house va ku cheli bed wa mati u ta tlela mati bed wo tsaka mini swo vesa u nga makhiya ya cheka lo sa xikhiya so guys n'wina mi vulavula swa vumenemene bya n'wina ku Philani u expose yini mi swi vona hi n'wexe so ni lava ku mi nga zi mi ri pengapenga swa n'wina because swi ti komba kahle ku mo ni zonda makele swo swi nga twaki exactly va ri papa Rhulani u dakwisiwe hi ti-bad friends to endla nga ri ta n'wi rhandza loko n'wana ya mina wena famba ka next door ya loyi ujol next door utaka man major next door loyi ma next door fana n'wana xo biha xo tsuka papa Rhulani xo biha xo tsuka teka xikhiya phela scotch n'wi nyika ta cheka na let's go wa u swi xikhiya n'wi nyikete xikhiya kambe u na xikwana xikhiya na komana mabedwa u tsaka mina u ta tlela ka yini bedi no tsakama ka mdeni scotch ka byela hambana mina wa va hambana yini a ta ka swa yena is fine yi chaya evheki ku tsaka ta ka swa yena yi chaya se yi tshama yi chayini ka wena na tolo muzi yi chayisini viswona bya yini loko usiwanile mara ni nge fili ndzwalo xi ku xikhiya sa xikhiya famba yena a cheka a famba ya taka na swa taka swa yena a cheletele mati laha swa fa ipahletla u yi tsakamini ka mdini makhiya mo pfula laha hi cheka bedwa ku ta tlela ka yini wena u ta tlela ka yini wena kasi u ta tlela ka yini wena maresco u ta tlela mingwi u ta tlela mingwi u ta tlela mingwi u ta tlela mingwi i kha tshama na tebisa la famba ya tlela miso wethu wena loko byela ka famba tshama so wethu kwini u ku wa swi lava ku tshama leyi a xiganya eh a xiganya ele
Ashigani. An good me. I tell you, Kanye. Can you man can? Man. Not your way. Follow vent. I'm going to go on face. Look, alternate chief and follow look. One let us kill the man. Let us kill. So was one under this one. Eh, no, you're not. Lunkuma Samela are the pass over and I even got to join. But I love my from Lelim, quiet by. No, so the talk move. They come in. This is that. Choose to pay the money or an a penny or a chum. Wow, I am. Maliko or an altar ski a gay pool. Choose keep a ski the man. Fulana, un po' con la località non sai pamamina, un po' che vuole. Let's go out. Fambale di check up bed, out. Fa, ma inga go bella mare. Ene pa che sabe. Foko fia yi, ni cap di fa non kana la, ni cap di scotch. Fambale. Fambale, bedo wala. Fambale di là, na getina. Chega mo veni famba. E foko fia yi zen. Ish. Shulu tu meta dit. Essa fala de onde tu bet agora. Para uma faster agora. Ah, putsa que mano, ai. Tá bora assim, ai. One dobe. A família, você na ria chocolate, você na vai. Você sabe até matou a gente. Hi guys. Me looks one in English. Nim combine. Sabe até lá mano, tá vendo Helena? Eish. Eish, Papa Rhulani. Life are not gig. So no, it's not easy. I hope you guys now can see. Hey, but I mean, hey, that one bang kawatini. But you tell me I tell I'm doing bang songo. Say guys, Miss One and where she let's want them combat so go. Someone look me blavula. Me go plan this, plan that. You must also look at the side of the store. I believe you must Miss One and where she. So tala so we analyze. Nija Jamin analyze. I mean that's the question. Let's coach. Hello, Romeo, when I went down. Shoes key. It's show aí, nigga, did. Hey guys, key. So show go come on, Mike. So lock chin. So, I know. Yeah. I'll do 10 randa away. Hello. Problem, guys. I hope you can see because this is a problem. This is a problem. It's water everywhere. It's water. Yeah, but Helena mat. Yes. I'll get the lake. But Helena mat mutala. But Helena mat mutala. But this is a case. Yeah, oh, better what roots. Better what roots. Yes. Support the wrong food. Van ma banana le. Ya man wrong. Eso no sendela. Wrong. I want man. Let's go sendela so wrong. Tam tabo. Let's go. I'm going to relax. It's fine. What are man? Let's feature in an hour. Bagadil ko arama te tam bed wa mu. Pero an ada apa yo fka yeda semua mara yo chana man. Ya mtamata la guest house escoach la one plus mate wa drop kam dini ta kukumuko Steve. Hay problema, shlo wale. Ande pasalay. Ata cheli lugu ambula tatlela nga atlele. Mati tsele. Ri cheli lugu ambula tatlela nga atlele no drop so. Wata fan man shaka tain.
Mata man seketa ini. Mata man seketa. Bot. Arras. Man seketa udah mana pula case. Bari ya bedo. Bedo lo nggak utiris. Mata siapa bedo ucap tu. Ya tahu lah so. Bot sih lo. Nggak usah what dropole ya reach. Soalnya mau dropole. What dropole ya reach. Soalnya what dropole reach. Mau plank lera mau cooler jan. Kau jamat ile as mau bedo Diver gumu. Makula pesles. Tasana ku mata wai. Ai umeli khala. Ai no 2000 mina la. 2000 ri kuma ku. Ni kuma ku. Lo chila fumulo. Ora. Kaso uchira mekan wastif. Kaso uchira mekan wastif. Let's go and last take quase. What drop we see? Yeah. What a shower. For me. Eu capaz. Aquele bar. Aqui. Que bar. Aí, manda um. Bota aqui vai passar o. Bota aí outro roll, em forma de. Que bar levar. ana bona bakhili batla na. Scotch ihleketa sokwala na kwala. Scotch ihleketa sokwala na kwala. Sanduka ihleke. Dio problema Scotch. Under life in laku vanhu va kota ku twisisa ku vutomi lebyiwana byi hlamusela va twa nga ku Philani u expose papa Rhulani Philani why u expose yini se namuntlha ni endle va kota ku swi vona ku tikeriwa ka mina u hlanganaka na kona hi loku sweswi vanhu va vona fanele leswi swi fanele kun'wana but and I don't drink and I don't smoke mara ni meka sure at least ami fanele endla swa swona so yelena the day wana mali se mara hi loku artist ke nga lavi swona ku lexi ni nga ta xi endla escotch nge moveni va and the place all looks smooth. Look at this. I said, "Cut it go." Oh, get that. Hey, man, still is. Huh? That jail, I'll be moon. I never own in. We have Plamaporta, Matamata, emotion. No, like Bamuno, that jail. So, baby, I want to advance happening. Hey, so this is. Yeah. Wena ta dlan sweswi nge moveni ya police station ku ta vulavula na maphorisa u nga zula vulavula chumu ngela moveni ukapya yini kapita jele nge moveni famba nge moveni va ngela la hi vaya ya police station ino wa swi tiva sweswo ka makwata hi vaya sorry. Yeah, ni kutiva ku sorry va. Ngani moveni va. Tava utinha motima mina. Bao ngapa. Boti. Mo va. Ngani moveni. Mita mutama mina. Tabulela. Ngena moveni kamdini. Tabulela. Ngena moveni. But yeah, guys, ni mun jigsa live ya mina ni valela va seketela. Misvonini, I've tried my best. Nisuki Joni ntalani. Tafika ni mkombisa situation ni hlangana na yona as manager. Situation papa Rhulani I love mina, I love hina. Na lava ngana stendlela tin'wana to hinga n'wi chicha demand because whatever that is happening aka yena situation me voneni ku humelela yini. Then I was just giving you a live broadcast and everything. Ka timene na ti YouTubers na va ti TikTok. Una mi teka ku ti information sta wrong. I hope nyamutlha mi ta swi vona loko n'wina mi nga zama ku leta justify statements swa n'wina ku wena Philani u expose papa Rhulani wena Philani this and that. Namutlha hopefully mi swi vone hi matihlo ya n'wina at last. So I believe from this life you've learned a lot ka ku Philani hlangana na yini. This is not about being a manager but na me ni na life na me ni na family na me ni munhu na ti feelings and whatever ku fana n'we. So leswi mo humelela kwaswi leswi vonini I was reporting live kusuka le Joni nta Thembisa kusuka Thembisa ni ya
aka mchini va ri le ka Maputo hi nkumi Papa Rhulani and the attitude mboni ku njhani hi cancel gig le Pitori. We'll talk to the management namuntlha ku ri what happened, then seswani hi a police station la ku nga ta kana ngisati maka ta case because mbedo a umati hinkwawo wa drop na yoho se ku onheki swo tala. So I believe ku leswi swi nga ta huma la impahla ntsena, but leswi swin'wana swa tila swo fana na ti wa drop na mbedo swi ta fanekele va swi hakela. So guys, thank you for watching. Philani mina, I've showed you everything. Namranza swinene. May God bless you, and I will keep on praying for everyone ku ri va va na miehleketo leyo kota ku vona swilo hi matihlo ya ntiyiso, ku nga ri matihlo ya rizondo, because vo tala mi zonda munhu mi nga n'wi tivi. So nyamuntlha mi ta mi swi vonini ku na lehisa mini munhu wa rirhandzu, munhu wo hlonipha. So yeah, here's it. Sweswo hi sweswo tana ta n'wi manager vutomi byela byi la management na to n'wi kombisa, ni nga ta n'wi kombisa kona, kambe loko na lava va nga na tindlela to hi n'wi pfuna a hi n'wi pfuneni nkarhi wa ri kona because the guy is suffering. So thank you guys for watching.